We cannot avoid karma. Yes. Үлийн үрийг бол бид нар хаагуурч тойрч гарч чадахгүй. Үлийн үр бол үлийн үр. During our lifetime. Энэ бидний энэ насандаа бол үлийн үрээ идэлхэл бол. But at least when we pass away, we go to a high place and blissful. Бид нар ингээд өнгөрөхөө үедээ бол сайхан газар очно. That's important. Энэ бол хамгийн чухал. Yeah. So you see, like the people who are uplifted by grace to a higher dimension from this world, huh? Even though they uplifted to a higher place, but it's only by grace. So if they are doing something wrong in this lifetime, they still have to pay for it. They still have to suffer to compensate. Багшийн шав биш зүгээр хүмүүс ч гэсэн дээд түвшинд бас очдог явдал бий л дээ. Гэхдээ тэд нар бол тэр түвшинд очлооч гэсэн өөрсдийнхээ хийсэн нүглийн хариуг бол төлөх ёстой болдог. So sometimes өөрийг хинж арчихгүй. Үйл өөр байсаар л. So sometimes they still have to pay with their lives or pay with their sickness or something, or pass away during disasters, natural disaster or accident. But their souls has been saved, nevertheless. Үлийн үрээ юугаар төлдөг вэ гэхээр гинтийн өвхлөр юм уу, ославараар юм уу, өвчин зовлонгоор эргэж төлдөг. Гэхдээ сүнс нь бол дээшээ явдаг. Just the screening program. Энэ бол screening program гэж ингээд хардаг шүү дээ. Юугаар интернет computer screening program гэж багшилж байна. Энэ screening program юм аа. Yes, like it's all uplifted, same, no discrimination, but some have a little lower level, some suffer more and some suffer less. Yes, because of the degree of their good or bad action before they pass away. Ялгуурлан гадуурхах тийм зүйл бол огт байхгүй. Зөвхөн үйлсэн үйлийнхаа үрийн дагуу янз янзын түвшинд л очдог. Make them suffer, because if they did something wrong, even after grace, буян хишгээ хүртсэний дараа ч гэсэн их буян хуримтлуулсны дараа ч гэсэн буруу юм үйлсэн бол тэрнийхээ төлбөрийг төлөх л ёстой болдог. Same with your brothers and sisters, all of you. Та нар ч гэсэн мөн ялгаа байхгүй. Бүх ахагч намын ахагч нар бүгдээрээ буруу юм хийх юм бол тэрнийхээ үр төлөөсийг төлөх л бол. That's why even after initiation, still have to continue to be a good being on this planet, be a saintly person. Тийм учраас багшгаасаа авшиг хүрсэн ч гэсэн тэр ариун чанараа үргэлж хатгалж хамгаалж явж явахгүй бол болохгүй. Yes, so that your physical, your mental, your emotion, your psychic, your psychological aspect of your beings will not suffer while you are still in this physical plan. If the initiate already been initiated and free from all past karma, but still do something wrong, then they have to suffer, psychological, emotional, or mental, or physical. Багшаас авшиг аваад багш бол урд өмнөх насны үлийн үрийн шатаацсан байлаа ч гэсэн авшиг авсныхаа дараа буруу юм хийх юм бол тэрнийхээ төлбөрийг emotionally сэтгэл санаагаараа тийм ээ сэтгэл psychologically сэтгэл санаа болон өөрийнхөө сэтгэл хөдлөлөөрөө болон бусад зүйлээрээ төлөх хэрэгтэй болдог. So you have to continue to keep high standard and the 5 precepts. Тийм учраас